नेपाल सम्बत 1027 दशलागा चौथी खुनो खोपया युगात्वा जगती जन्मजुम छम सर्जक छम स्रष्टा छम साहित्यकार जकमखो ता इतक लगभग 16 दशक तक वेक छम ज्ञान्या मत जजुया चाहिँ सेवायाना दिम हने बहम छम सर्जक या तथन बनाएको दु वेक ख साहित्यकार पशुपतिमान पमा हजुर वेक थन चपाचे लसक सयना जना सर चपाचे छिता लसक सदु हजुर थौकने छि छुयाना जना दिया जी थौकने रिटायर लाइफ बिटेना छे चुचनौदु तर एसा सुंग चुनिमो फो कनि कनि हाउ चन सुचोला छुबोन छौनिउ कार्यक्रम ब्याउन गुना स्काउट कार्यक्रम दाइ उले अनुवन ठ्या किसिम जाने जे सामाजिक ज्या चाहिँ जे तकेल हजुर उमेर यो कोही वनी ढुङ्कला हाला नेगु च्यागु दशक पारजी ढुङ्कला अतिसा निरन्तर रूपमा ज्यासना जना दिगु धका नकते निहता नहाइ दिल ठुगु निरन्तरता या त थु अथक परिश्रम या त थु कोरोना चाहिँ गुली प्रभावित या त कोरोना इनाजा तस्मा याजिक याटगा थु चैटन से प्यावे मुजु दाल उ दाल थु दछ्या कतिक दिन हजुर अले थु कोरोना इना छुजुलासा छौ मानसिक टर्चर न जिउ जचन अले एसा तबिना सुंगुचोनि मजिला छुचे माल ढासा तबिना खबर नि आसा व फल्ला ठाठुली सीता फल्ला ठाठुली थाल खल्ठ्या जो जुली चाहिँ मानसिक तन टस्का छि जचन हजुर हजुर तर एसा जि न्यू पेउ चाहिँ रचना याना तर वो रचना मेउ कि समय से मस्ते त तो कोरोना गेना बचे जी उके सचिर जस नाप नाप ठु टाइमे जेस ठय मा भए चाहिँ सिनेमा छाडा आज जी समाज हि मा भए पिस निवा भए मला ढुङ्कला जी त मसिन ढुङ्कला ए जुनी कम से कम वो मलाई पि मा बा पिन त झिस चेटा ठनबाल मस्ते त ठगा उ किसिम सन्देश कि सही उपयोग चाहिँ जे रस्ते हजुर मा भए मकेको नीति पोलङ्केको नीति ओ चोछेको नीति छौ सन्देशनात्मक चोसो चया दिया भ्या दिला नेंका दिला ओ थोन्जना त मोया तर वो छुडा छ मस्त मस्त आठंको ने जाने मेसेन्जर खलायो फोन खलायो ज मामले जिनु कला हजुर हजुर एजुली छम विद्यार्थी मेम था क्लास फेल त फोन यही फोन न खले छुदु गरे दे म चाहिँ प्रतिभासँग जवाफ दि हजुर हजुर ठे मुक्त सो जिनेवा प्रतिभा ज छिसङ स्कुल पनि अठ्यालामा सरकारी कामकाज अठ्या चुएमा लामा थासिनी थोजा छि फुर्सद टाइम स्कुल लवनी मा होमवर्क न एचुङ यामा खाली मेसेन्जर छौ यु चाहिँ मास्टर त्यसै स्यौ बन्यु ब्याग छुम ज्यामरो एजुन ठो इए खछि स जिम भा खलामा हजुर तगा तेबले वो चाहिँ अपमका जिया फोने मलाई चाहिँ तै बिल हजुर पासा अले चाहिँ छुन दिन लिपा वो पासा हन फोने न ल ओ उखनो छि फोन याओ जी जाने जवाफै बि मसिया जी फोन अठे तै बिया त चाहिँ नि हजुर जी जाने कोशिश याना जी बाजे बि मा पि बजे पि सेना छौनि वेना जी निवा भा खलासेका एजुनी ठौ चाहिँ जी निवा भाषा खलन्छना धाथे छ धाथे टु झिस झिउ निवा भा झि समलासा झि मा भा सँग लाये मक्त उमसँग खाल झि त पढ्ते भाषियौ इंग्लिश भाषियौ अथवा जापानी चाइनिज भाषियौ का टाइपिङ जुइन गुलो वो धाव जब खराब जब मखु तर झिउ मा भाषाना मे भाजुको सेन्यु चाहिँ ठिक मजु त्यो चाहिँ छौ सन्देश चाहिँ जिला टस्क मने गरे जुल एजुले जिन थोसेका धगा चाहिँ वो पासन थे हजुर अले वो एधाबले एसआसी जी छौ मेनो निंके काटगा जे मेसेन्जर वो छम उसा खड्गेले सुमचा हाउ चाहिँ जन्म विवाहमा जिता निवा भाइसेना बिउ धाउ दि मेछपो वो चाहिँ निंका हजुर गोठन टस्क बालाउ ख जिन ठय अनकनि यागा देखाउन थाला अले हान मेउ छपन सुजिता मानन्धर मेजु चिन्यु मेजु इना पौले हजुर इलों पौले छौ कविता प्याउडु ओ कविता न इटनी बना निंका निंकाले ओहो थदा तस्कै जु आसे जि ठुटा न जि बालको सेके थु जि टेप्न या आसे जि मामा बिन्दन थु निंगेर गा जने उन्त निंका कन्भेन्स याबति विषय वस्तु टका चाहिँ जि चाहिँ छौ बाखा किसिम हजुर चिसागु गु भूमिका निंका दिला होय तस्का है
बाला जुला वे त समावेश याना चाहिँ छिसा बाखा चाहिँ दिया दिला अलि ठाउँ कनेला जिउ छे चाहिँ श्री स्वस्तानी परमेश्वरिया बाखाना बनेको नि जियासँग दु होला अलि समय सान्दर्भिक खलन हजुर आज यासँग दु गुछिसन नकति नि त सफुना बिया दिला ठो श्री स्वस्तानी परमेश्वरी धका ठो सफु छुएगु मा धका चाहिँ नेवा भाषा छुए मा धका चाहिँ कथिना व लकस चुला त कथिना व बिचा बोलन वस गर्न धैर्य तो स्वस्तानी बाहा कनि हो जा छि नेवाटे नेपाल से परम्परा ख तो स्वस्तानी जन्मै छि नेवाटे पाखे जु थे खण्डु हजुर हजुर उके चाहिँ उ जमाना अथवा आज उ जमाना जको मको आतले न विशेष न छि नेवाटे छे छे नेवा भाषा स्वस्तानी बाहा कनि चल आतक न धनी तर नापाई स्वस्तानी बाहा कनि छ्या सफु हस्तर आखना चुइताउ गुज नेवा आखना चुइताउ गुज ने देवनागरी लिपि चुइताउसा नेवा भाषा चुइताउ तर उब्ले स्वस्तानी छुरासा चोन से क्वेठंग का छडो आखला गनय शब्द छुते मजिको वाक्य छुते मजिको प्याराग्राफ छुते मजिको चुइतयु ए जुनि बन्ट टस्न ठाको हजुर जिता छैन एकदमै नापा चुइताउ यो बाजी पिसं तापा बाजी पिसं चुइताउ सफु वहे बुनिउ ह जिम्म चबले माए मुले चुना बजे मुले चुना न वहे बाखनी चुनो ख तर उले बाखनी नि सिबेन बाख पायु बाख पा ठौ छुसा पुथे बाख हजुर हजुर बाख अचु चाम तर निका जुलसे ओहो थोदे छिउ बाय थोदे बाख महादेव पार्वती बाख न होइछ न नारायण बाख न होइछ न सती देवी बाख न होइछ न ओहो ठिकिजा नवराज महाराज यो बाख न होइछ न देथे नि बाख न पछा पछा बाख र स्वादी आउन अनुभव जला अले वो बाख न दाइबले नापा पुलाउ भाषा छि पुलाउ किसिम भाषा त धकम दयाले सच्चो जागा डरे जिउगा अले वो धकम दयाले धाली के चाहिँ जिबे पाटी इटी जिउगा छुराउ छ धकम दयाले राउ छुराउ त याबले न धकम दयाले ठ्याटका धकम दयाले ठ्याटयाली धाउ खने धकम दयाले राउ अले हान छौस ख चुए बाख वनको हानौ ख कुए न दोरे जु आपाल हजुर अले जित मच बच्चा भाषा सिसान से ओहो ठिटा बच्चा आको हैन चुए से जिउ धेरै मति तर त उता झ्याकी मफु मति जको दो अठ्या जुल सस ठुया बाख कन निपा ठमन बाख कन के ठोठो मिल्यामा आखनेको ठोस चाहिँ माखनेको त्यो अनुभव न जुल एसा ठिटा आजि चुहे का देखा मति तया तर चुए मफु बच्चा चोला अठ्या तल उखेन ठुके पुओ के मफुका जब रिटायर जी रुका अले टेन मजिला आड ठो फुर्सद एम ठो सिमनेक से मजिला ढगा जान जी हजुर ठो बाख त चाहिँ थौ किसिम बच्चा हाकेका बच्चा अपु किसिम चोया अले चोया अले उब्लेन से छेक कनि वेना हजुर छेक कनि वेना बले फुस्न पछि एकल छमुनि म न्यो बिसन ओ ठज ये पुसे चुनका सबै सिबे ढगा जाने मनु त सब महसुस या त अले उले जिमि तिरमे जु ओ ठज बाला जुल छिटा छापेना जी थ ठिटिपिन्द सुम पनि धाबिने इन्दु सजा बच्चा बालाई अन अपि ढगा जाने मोन्जि त इनाबे त खजा ख तर छापे आदियो तसँग ठाकुर चिज उले छ आखा कम्पोजिया यामा अवस्था दिने आठे विकास मुजुनी एजुले आसी याका तका ठाना दो 62 साल जिम तिरमे जु मन्त ओहो कसो जिम तिरमे जु दाउ छोय जिन ज्या पुरा या मफ्त इच्छा त्यथे जु मने गरे जे न हजुर अले ए जे चमले उहिले जी साहित्य नेपाल साहित्य मन्दिर हैन आबद्ध जुइदन हजुर अले छनिका मिटिङ अनिमले छि साहित्य पास बिनापले उठु खजे वे खयु सिलसिला छनु कार्यक्रम सिलाका प्याएबले छि विमल ताम्राकारजी नतर ओहो विमलजी जुठा स्वस्तान छु त्यो दु उता छ प्रिन्ट या दस गएजी देखा थया तिमीलाई ओहो ठज बाला जु सहित छौ बेसर सराली नि पाखा छु त्यो बिया बियाले थौ बिया कने कोसो खने वे कन टाइप हैन चट्टका गाटी लग दाइखा छेन टोट तल हजुर वना चाहिँ वे का छ्यासफु किसिम चट्टैना डिजाइन बना सय ओहो बाला अले वे कन छ्यासफु किसिम पिकाले कि किताबे रूप बिमा लिएर छ्यासो फुटा याबले पाना जुइ तनी फु छाडा सम छे मस्त न दे जुनि सियार मै पिन्दे एजुनि सफुया किसिम पिगामाली पचा तगो आखना पिगामाली छाडसा उ बाखमा पनि पचा बुरा बुरी पि नजि फु एजुनि बछानो न बहनी कनि जुनि बाख आखा पचा तगो यामाली गते उ भन तुरन्त टाइप टिपेर चाहिँ का तयार जुल पसु दाइ दिल्ला असका ठिटा छापया भनेर चाहिँ छापेना पास भइ पिन्दै इना छौ कार्यक्रम चिकित्सा कार्यक्रम जिथा छे कोठा नियम श्रीमती मनुत जमाना तिलक प्रकाश काष्ट नेपाल साहित्य मन्दिर अध्यक्ष ज्यू खन्सी अन्तर्वादमा काइदिनु हजुर हजुर उएका हाट चाहिँ विमोचन याना चाहिँ पासबिन्दा इना अले पासबिन फुस्न चाहिँ एकल अले बच्चा उ गुली छापेन खौ फुन फुट
अहिले चाहिँ मजिला हान्न मेपिसन इन्सियाइटा गुमसा फोन यान होला दन्ला मन्टबा छिया आका लाचार जुया ढामा अवस्था होला अया भले हान्न दोस्रो संस्कार बिमलजिता चाहिँ हान्न छापेन चाहिँ इना चाहिँ अथवा करिबकरि फु अवस्था चाहिँ वेनका हजुर हान्न लिस्काया छापेन दिजिने सेकेन्ड एडिसन छापेन हजुर यो कुछ नै यको र अहिले हान्न ठ्यास सस्तानी बाख खना पसले तिटाउ नखाना र पुस्तक अथवा आशा सफुकरी गनगन तिटाउ सफोटो खाना छमनीमा नेपाली भाषाभाषी मित्रपिसँग फोन नहल जित ओहो तपाईको स्वास्थानी त पढे हेरे तर हामीले त्यतिको नेवारी भाषा अलि बुझिन यसलाई नेपालीमा गर्न पाए कसो हुन्छ देखा चाहिँ उसँग सुझाव दिल हजुर अहिले वेकअपसँग धाव सुझाव दित तसँग यो टाल एजुनी ठिक नेपाली चुयाका रहा यी नेपाली न बछिमाका जि ट्रान्सलेट याना हजुर अलि यादका जित छुमटी होला छ ठुकी गुली ठो स्वास्थानी जि गुली चोया जिउ पुलाउ स्वास्थानी गुली वर्णन यान्टाउटो निवा पहल वर्णन यान्टाउटो हजुर अब निवा पहल वर्णन यान्टाउ सफुइ त हन जस्ता तस्ते बिबले बेभाषी त मे भाषा भाषी त उली बिले जिथे मचो मिसा उली ये किथे मटाल एजुनी ठुक पति त परिमार्जन यान इंटरनल लो किसम या दुसे जिला देखा जि मध्य त्या कुटाइन्छ ना यहाँ कुटाइन्छ नले यसैमा नवीना श्रेष्ठ देमा छ म साहित्यकार मित्र त फोन आइदिला जिन छौ स्वस्थानी वायु स्वस्थानी सोयाजी आखा ठिका ठिकी मफु शब्द त नजी छ्या मुफ्ता एजुनी छ्या छ्या जे चमले जिमी बहुमचा जिम भिन्चाइ जिम भिन्चाको बहुमचा उ चाहिँ छौ स्वस्थानी र स्वेडिसन का बिला व स्वस्थानी छु जे चुन खने जित सोया तस्क यो ताल एजुनी जि उता चाहिँ नेपाली ट्रान्सलेट यान्चना उता प्रकाशन याद छ जिला हाल ओहो थजे जिउ इच्छा छि पुराइन बिटेन छ बालाटा देखा थिया चागमाला डियल खेजुला हजुर देखा थिया अले वेकन धेरै छु उपठे नि छु बाख काया काटेना अले न्यू पेंगु बाख जिला चाहिँ बनारस प्याउ नेपाली प्याउ बाख त दु कि चाहिँ आधारे चाहिँ जि काटेना र उ छु इच्छा ख तर हौसा जी स्वस्थानी बाख कने परम्परा निरन्तरता मगतेउ लागि न छि पुट ख जि निवा भाषा चया छि चाहिँ नेपाली चया मेउ बेस भाषा भाषी त न ग्वालियन त सुइदिलो त बाहला हजुर चाहिँ एकदम का जिम्फु जि ग्वालिया छि कपुंगा दिसन गथ्या हजुर वेका जुल वेका भक्त बने पाइ साहित्य जो शब्द यात्रा प्रकाशन हरिमञ्जर श्री अध्यक्षता गठन छु संस्था दु वेकले चाहिँ छलफल यान अनप्रकाशित या चाहिँ वेकन गोसा गइदिला हजुर अले हरिमञ्जर श्री अले नवीना श्रेष्ठ अले डाक्टर इन्द्रल केसी और रमेश अधिकारी पेमन जिता छ्या झाया वे ठे सफै विषयले सहला निकासोगा मिटिङ थेन जुल अले वेका पिसा चाहिँ वस्तो चाहिँ पिका ठौने हजुर प्रकाशित चाहिँ हजुर नेपाल भाषा जकमखो गैर नेपाल भाषा खस नेपाली भाषा नाना ठो सक्फु पिदानी धंको गुदु गुचिसन ध्यादिल थ त थाकुगु इले अपुक्क बाखले चिहा कइना चाहिँ बाख चेमा हले नाप तिरी मेजी उपति गु छौ मंगसा ख त बाख सफु चाहिँ सकेसितन इना रुकै दुगुपति ज्ञान चाहिँ सकेसितन इनि फस चाहिँ बालाई दैगु छौ मंगसा या त पोवंगेको नीति छिस किताबी रूपे थ्या सफु या त चाहिँ किताबी स्वरूप यादिल सफु स्वरूप यादिल तर थो सुस्तानी बाख के चाहिँ छम छिस चाहिँ छम मिसाई प्रेरणा चाहिँ छ थ जहानी प्रेरणा किताब पिकना दिउसा चाहिँ सफुई दुनी सुस्तानी बाखय दुनी चाहिँ मिसा पिन्त दमन यो ख दासत्व यो ख चाहिँ दु धाइनिसा गुलिताको सत्य ख खबरु मखो दु जस्तै कि बाल विवाहका दक्षिणामा गोमेजु नेरेजको दुमिस्ट नेरन 70 वर्ष दुम पुराइ त ब्याछ यहाँ चाहिँ समाज थोइ समाज तस्को अमिल्लो नि तर वो अमिल्लो समाज देखाचिसँग धेचुना तर आन चाहिँ चिकित्सामा लग्ने पेरन यार्दो मस्त त बलात्कार या त थियो त्यहाँ बामला तस्कै नुवर किन चाहिँ अझन निन्छन् यहाँ समाज थियो उ बाख्ने वर्णन ज्याचौं घटना त जिरा चाहिँ आतले न लागु ज्याचौं स्थिति दु एजुनी चाहिँ वो वर्णन चाहिँ छौ किसिम सन्देशात्मक किसिम ठो चाहिँ बामला नि झिउ समाज त थ्याउ समाज चाहिँ थ्याउ मबिउ मजिउ ची चाहिँ चिकमा थियो खै त बाखन कथात्मक किसिम चाहिँ झित ज्ञान थन्यु किसिम बेचौँदो सो सोस्तानी बाख्न खदा छौ धार्मिक बाख्न त खय खट होला तर वो धार्मिक बाख्न विभिन्न किसिमले बाख्न त हनाटाउली छौ अध्याय छौ बाख्न त छौ सन्देश त बेचौँदो जस्तै आदि सत्य आदि परमेश्वर चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बिहा चाहिँ सृष्टिया संहारिया
पालनिया देखा गो अधिकार बिया त बिल उ पिक्चर वो अहंकार माटे जुल महादेव पार्वती जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर न अया माटे जो अवस्था ओहो ठोजा पृथ्वी विश्व ब्रह्माण्ड झिवे खने भाषा झिए सर्वे सर्व खने देखा अभिमान याबले चाहिँ उम्ता चाहिँ परमेश्वर छ उम्ता चाहिँ छौ ज्ञान बि उबाखन ठिकिदु उकिना चाहिँ छु खाली झिए सर्वसाध मनमको जे त है घमण्डी ज्या जोबले उम्ता न शिक्षा बि किसिमे खटन ठिक उ चौंदु ए चाहिँ बाल विवाह या मुजु बहु विवाह या मुजु देव खनो उ चौंदु आ चन्द्रमा चाहिँ झिनसम कला दक्ष प्रजापति या भ्यापि ब्याए त तर आखिर समुद्रको एकल मेपी मएको बेला चाहिँ दक्ष प्रजापति सराब्यो बेला छ ननाउनेमा धावले चाहिँ क्रमशः नना चाहिँ लुप्त जुया हुनमा अवस्था होला अला हानो यहाँ सराफेमा अवस्था होला एजुन चाहिँ बहु विवाद हुन मज्यो नि थो समाज त्यो सन्देश न ठुक बेचौंडु ए हानो चाहिँ नौरा जुजु बेला फुक्क जुजु जी मासि हो फुक्क तर पडे चुन मासि हो वसो वो चुन मासि हो वसो वो चुन मासि हो हजुर एजुन चाहिँ छम लिeu सक्षमता जी फयो अवस्था ड्यामरो यहाँ उमस सहल yana चाहिँ जिए मफु अवस्था चाहिँ किसियाट चाहिँ लिएको का किसि सुलेल वया जुजियाका कम्प्रोमाइज यामल वो अवस्था छिथा राजनीति नन्दु हजुर छ प्रधानमन्त्रीले एक सक्षिक इलेक्सन या त सक्षिक चुनाव जुन न जी मफु उ जमाना हजुर हजुर त वयाको आन राजनीति चाहिँ अझ न मरु मुख आन पढ्यो लागि गन्जाको गुनातानी जिया छने संस्था यहाँ नेसनल बिहा चौंदु ठिकै होला हजुर ठिकै चाहिँ हजुर गुली बाबा लागो सकारात्मक पक्ष दु मला चिसा चाहिँ चिसा नक्तिन ध्यादिल उ पौराणिक बाखा जो सा चाहिँ समय सान्दर्भिक जो तका चाहिँ चिसा चोया दिगुनी चिसा बना दिगुनी चिसा ढाथुका दिला मला चिसा ढाथुको कुतना नाचना दिगो दु तर जब जब सोस्तानी बाखा पटी ठो दलन्दनीको खवै नारीवादीपट्टि खवै ठन त बाह चाहिँ बनि मज्यो त मिसा त्यता दमने नाचाउँदो त मिसा यो पक्ष मखु मिसा त्यही त धासा परमेश्वरी वर्णन याना त दुसा चाहिँ मिसा त्यता दमने नाचाउँ थो चाहिँ झित बनि मज्यो मिसा पिन्ता चाहिँ कोथला त गुतोका खवया चाउँदो थुके त चाहिँ छुदाया दिस गथिना मूल्याङ्कन याना दि छौ दृष्टिकोण सेबले इता मखुर गाजे था मुछि तर वो सोस्तानी बाखने है वन बेला दमने जो खमखो पार्वती गुमचा बुसाल से जी महादेव पालिसे ब्याया दिउ मन तुना चोम मिसम चाहिँ चरित्र चित्रणदु ए गोमे जो मचाल से दुखिया उर्के जुम वो चाहिँ समाज संघर्ष या चाहिँ वना आखिर महारानी तक जी अवसर महारानी जी अवसर तक वो चुलाकला अले वो यहाँ अवस्था जी गाना ओह जिजा जाति जी अवस्था होला तो अधिकार चाहिँ बहुपिन्त बिमा ल तगा चाहिँ वो चाहिँ थ ढुकु ताच सुदा थ भौपिन ताच पय ललाउ बाखन ठिकी वर्णन दु हजुर हजुर खला काजीले चाहिँ ठिकी माजु बिजु पिस अथवा उमेर छिन्नुको पिस थ लिपै पिडिया त अधिकार बिमा उन्त सिनकनियामा देउ सन्देश न ठिकी बेचौंदु जो खाली ठिकी मिस्टर त दमनी आव देउ जमको दमनी आव चीज ओ बामला उत चाहिँ टोटीमा देउ सन्देश संकाय किसिम चाहिँ सोल्ला से थपालाई के त बनिया मजु तो धा मजु देउ खम कि वो सोया छिस आ समाज आयु समाज उद समाज वन का तर आ झिउ समाज आ वयु समाज त छिस चाहिँ परिमार्जन याना भिंगाइ गति सकेको अले ठिक सार्थक त अति खसा दछि लछि तक जक ठो वाचन जुइनेला पहिला त पुनि नेसे चाहिँ जी सिला त पुनि तक जक वाचन गी तर वो लछि दुनी वाचन जो साना व बाखैको रुपे जक कयाटहरु छौ सफु ख ड्य ख छिस मानियामा अना बनायामा तका जक ध्याजं गुछि स थो टुके मर्म टुके यथार्थ खकना दिलनि वो ख चाहिँ ढाठका चौ मरु ठो याता चाहिँ छुयामाली खसिन दिदी वो ख ठचन छौजी सम परम्परा कठाउन क खन जना खाली तो लछि तने माग मातमे ठीक त माग मातमे जो छि तने ठो भांकनिमा तो स्मरण यामा देउ जो जुल तर वो चाहिँ छौ छुदा इ टाइम बाइन्डिङ थुप्ले कनि हुने छाडा सो चिकु टाइम हजुर नापा जना न चाटा गजु दिने मगे अया टाइम पता यही पुगे थन अले तुक छठाया चोना बाहौ कनि छौ लुमुक्यु छठा चुन पता लुमुस्न चुनी अले हानो गुमस्यानी हवे के गुम सुजी गा चाहिँ बाखा पाटे छौ चाहिँ थो साइकोलोजिकली नि मस्ते त न हजुर बाहाको च्या ढंगा चाहिँ बाहा पादै ढका चाहिँ पियाचनी गो थो बाखा ठौँ बरा पा खपा ओ ठौँ साक्सला बाखा पा अझ ठौँ चाहिँ जो गुलमरी बाखा पा ठ्या मस्ते त नि
छौ आकर्षण बिया उकि ध्यान आकर्षण या टन छौ ठो हजुर। वैज्ञानिक उपाय खला ढेटे ठन चौ होला अथे खसा अले छुटा जाने जिस ओ बाख माघ महिना जोसे जको मख उब्ले ज कन्यु अवधि जको टोकेन टाउजुल चाचा निने कना व्यवहारिक नम्बर ओ चिक्ला चाटा हाकै टाइम पछि छठा चोनी भित्र लिमुसिन चोनी अले हान ठो बाह गर्ने धार्मिक भावना जको मख जिता नैतिक भावना ज्ञान बिउ न सेके सिकु खठिउ किसिम तर ओ चाहिँ जस्तो डे टु डे लाइफ जि ने टु जीवन चाहिँ उता हेफ जको उके सार्थक अथे खसा ठो लछि दुनी जको मख नेपाली पाना बनि जिउ कि मजो मनु टेसा चाहिँ छुडाइराछ उब्ले पुनिने चाहिँ पुनिटाको जको बन्यो लिपा चाहिँ अले कोच्या ढुङ्गा धला दनि कोच्या ढुङ्गा बाहा बनि कोच्या ढुङ्गा चाहिँ ठो 31 अध्याय कोच्या ढुङ्गा चाहिँ सोच्ना तै नि दियो कोठा पूजा कोठा चाहिँ तयाटै ओके नेपाली पा बनि जिउ कि मजो मुजो थियो छुने मरो हजुर साथै छिसम सफो बनि बेला नि आछिसम कोर्स बुक बनि उन ढाके छौ का मस्त छ कोर्स बुक आछि कलेज किताब त सो खाली स्कुल कलेज बनि बेला सियो खाली होमवर्क या बेला चाहिँ बनि उता खया मखनि पछि हामीले न बन्छु नि तर वो होमवर्क या चाहिँ टाइम छौ बेटा जुल ठो चाहिँ सर त ठो मिस ठो होमवर्क या चाहिँ धाउटका छिसम ब्यान्डिङ या चाहिँ या बेबले खजुल तर वो बने मुजो त्यो चाहिँ खबर हुने ओके त्यो सोच्दा थियो हामीले न बन्जो हामीले न याज्यो तर छिटो अपुक्यो किसिम पछि फुर्सद देउ किसिम लक्षितको कनिउरका माघ महिना ढका छिटो टोकेन टाउजो तर अहिले पछि हामीले बसा छु आपति मरो बनेज्यो वो बने बोजको बने मको ओ के बिउ ज्ञान छिटो चाहिँ जीवन चाहिँ सार्थक या त सोला छ असाध्य बाले टाको छ तर ठाउँ कने चाहिँ छौ परम्पराई रूपे जगै निजी लाग्छ हजुर गुछि छ धाय नाचना धाय डुंगुल कि ठो बाहा चाहिँ तिगु नापा ने से चले जा छ ठो निवा संस्कृति ख दकाना छि स धाय दि धुंकु के दु हाक्न सका जिनि नि छुटुके निरन्तरता माकी मुआ ठो बाहा चाहिँ लिपा ताकन लेनी माकी मुआ ठो ख लकाया हजुर मिगाय जग मिग संसार बारको न छौ कार्यक्रम या गोसाबै थियो ठय स्वस्थ जीव स्वस्थानी हो नवीना जिम्पीको यलेन पिका स्वस्थानी विषयलाई कया छौ सहल कार्यक्रम देखियो रका जे बाङमे शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी ज्यू छेवना वे कयो उमेर न मफायर गर्नु छेवना कार्यक्रम या रका जान जिम गोसा भया ठिकै थियो तर वेगा पछि चाहिँ मस्कुमरु अवस्था जुजुनी जिमसँग चाहिँ कार्यक्रम छ्यामाल न त उको जिम्मे उद्देश्य वे ख कि ठो स्वस्थानी बाह कनि परम्परा ज खया खट तो नेपाल से गु जमाना से चले जाओ चौ परंपरा से वे चौ छिटा निरंतरता गैना बियो छिटा निरंतरता बिता आछिस छुया माला छु किसिम हिउपा हेर छिटा निरंतरता बिपि नापा त किताब जको बन्यो आज थंगने वैज्ञानिक आविष्कार हैन अनेक सुविधा डटा अथवा जो स्वस्थानी न प्यावे ढंगा लक्षितक छिमियामा छम ओम श्रेष्ठ जी तो नेपाल नेवा टेबिन चाहिँ लक्षितको भाषण हेर्दिल हजुर हजुर अनलिपा आठौने जी थाउ सुबले तमिस्न हे तो स्वस्थानी बाखा चाहिँ टिभी चाहिँ भाषण आउँछ नि जिनेना तो चाहिँ छौ नो प्रविधि ख हजुर ख होला आठे युट्युब टेबिल लासा छे चुना कठा चुना स्वस्थान छु आपति मन टाउन सेफ हिवा जुल उता छिटा चाहिँ आछिस नो किस्म न न्यू पा हे दुसा बाले टेबिल चाहिँ जिन्ताका छन् हजुर अले छाडा अले सफो पनि युट्युब वेबसाइट युट्युब वेबसाइट अथवा मेरो किसिम अनेक किसिम यही किसिम यही एजुकेसन छिटो निरन्तरता विद्यासा छौ धर्म संस्कार देउ छ धादु हजुर उके साथसाथै उकि बियाटा सन्देश दिसँग ग्रहण हैन आज समाज दिसँग गना युपा आयो देउ छु ज्ञान काओ वो किसिम पलाछि छौ द धादु अले जीव मुख्य इच्छा छुरासा थो पाहा कने छिउ पुला परम्परा मुआके नाम छिउ भाषा त मुआके नु हजुर कम से कम वो बाहा कन बेले छि मचा खाछ त ए हाम्रो पनि भाषा रहेछ त अर्काको मात्रै भाषा किन त्यसो भावना वही नि हजुर ख आज स्कुलले न खाली नेपाली भाषा अंग्रेजी भाषा सिवाय मुक्त अझ धाटे ढामा छ नेपाली भाषाको अवस्था भामला नगल ढाट अझ सरकार यो हाम्रो राष्ट्र भाषा हाम्रो लेखापढीको भाषा यहाँ त्यहाँ धेचोस् न तबी जे नेपाली भाषाको अवस्था न जीव निवा भाइको अवस्था त्यो अवस्था छेनी थे चुन्नु हजुर उखन तेनी जी छम पासे त फोन हैन छम मेजु हुन हेलो फल्ना हुनुहुन्छ र त्यहाँ उहाँ त हुनुहुन्न होला ए त्यसै म फल्ना ठाउँबाट बोलेको मेरो एक नम्बर फोनमा फोन गरेर भनिदिउ न है नानी देखा चाहिँ त्यहाँ अहिले जे जाने मेरो फोन नम्बर 6610801 नाइ अंकल मलाई थाहा छैन इंग्लिशबाट भन्नुस् जिल्ला आ 1 2 3 4 मसे रुगल दिम छि मस्ते हजुर हजुर आज छि मस्ते सँग
छौनी उसँग पेमु ढाबा गर्न 1 2 3 4 उसँग चेम 1 2 3 4 चेम माल्नु कुरा आज जितिन उसँग नेपाली चेमासा इंग्लिश लिपि है अनिवार्य शब्द पिकना नि एबसे जुला देथे उसँग त्याग्नु छु नेपाली शब्द छु चोसा बरु इंग्लिश चोसा खुरखुर चाहिँ नेपाल चोसा ममरेको न आखा बामलाको चाहिँ उनी चाहिँ छ बानी जिनुले एजन थतस्का बामला अब त रोग लगेछ न ए जुनी छिस झि मस्ते त थय भाषा झि नेपाली भाषा विकासको लागि चाहिँ उन्त चेतना मठंग गाम गानको अले ठुकी चाहिँ छुरासा सरकारी नीति आज बचा लिखन चाहथे तागजी त हजुर खजाजी शिक्षा मन्त्रालय हेचना 30 वर्ष जयन होया हजुर अले 5-10 वर्ष जी टीचर ज्यान ज्याएन होला तर छुरासा चेन लाडे जो शिक्षा जिथा हजुर एजु जुले जिथा शिक्षा मास्टर डिग्री अन्तन डॉक्टरी अन सोपी मनु त मरु मो दुसा तमी दिमागे चाहिँ छुरासा खाली वहे पिन करपिन वो पिछलगु जीव जब छिका ज्याछन गएकी छिथा नेपाल हिन्दुस्तान हेका हिन्दुस्तान ब्रिटिश देश कानुका गैना ठो हिन्दुस्तान त टहले आबले तुम त गैना छियो बसेटे हो ढका सोबले चाहिँ उन्छ विचार लाग्छ तुम त दक्ष नापा तुमे भाषा हमला या अले तुमे धर्म संस्कार हमला या अले जको छित झिसो ढैठ ठिपिन जुन यादै ढका उन्छ नीति हया चाहिँ म्याकेले शिक्षा पद्धति ढका चाहिँ नोकरी आयो खाली उम्त कालिन तयारी आयो शिक्षा पद्धति लागु हेट हजुर वही शिक्षा पद्धति छिठान बुलहु या पृथ्वीनारायण शाह क्या ढुङ्गा चाहिँ वह कसरी नेवारहरूलाई टहलाउने यहाँका अरू जनजातिलाई कसरी टहलाउने त्यो बिचारे यिनीहरूलाई एउटै भाषामा लाग्नुपर्छ एउटै धर्म लगाउनुपर्छ धेरै किसिममा चाहिँ त्यो यो हिन्दू यो बौद्धिस्ट भनेर हामी आफू आफूमा झगडा हामी छिटा देश छि जातिलाई गुस्सा बापु मरो हजुर हिन्दू न छि महादेव न छिमख बुद्ध न छिमख शिव न सीता न छिमख मगला त फोकस झिसा चाहिँ ठय नाल्छ तर विभेद चाहिँ ए यो फलनाको यो झिस्काको विभेद चाहिँ तर जिगुथो अमूर्त सम्पदा गुजिगुथो भाषा साहित्य तजिलजी ठाउँ चाहिँ राजनीति याको छौ विषय वस्तु ज्या छ मे खेलौना एन्जन हजुर ठुटा छेला चाहिँ चित मिर्का छ न चित जंगल आया छ होला हजुर ठुला जिल्ला जिथो देशीय परिस्थिति स्वस्थानी बाखा ठाउँ कने चिन न्याय निथा बनाचन गो थो लक्षितंक बनेको स्वस्थानी सफया विषय न छु खलबला जुल छि नेपाल साहित्य मन्दिर या न दुजाजी आदि हजुर यो ठाउँले नेपाल साहित्य मन्दिर या नकुकाजी हजुर नकुजी आदि छिस साहित्य त गथेना कयादि नेपाल भाषा या साहित्य स्थान या त चाहिँ गथेना मूल्याङ्कन या नादि नेपाल छि नेवाटै साहित्य नेपाल भाषा साहित्य तस्मा तजी छारासा जिथा मेमे भाषा यो विकास मोजुनी भले जी नेपाल भाषा विकास यो चौंडो उ क्यु चाहिँ पुस्तक किताब त नापान हस्तलिखित किताब त 66 फुट यो क्वे जी नेवा भाषा चोया अझ जीवे लिपि प्रयोग याना चोइता सफु त मरु मोहो तो नेपाली भाषा विकास धासा धाथे भानुभक्त गु भाषिक जागरण यो चाहिँ अभियान या त अनअनिसेन्टे नि थुइ चाहिँ बालको बच्चा विकास यो अवसर पायो जु ख तर जी नेवा भयो चाहिँ पुलाउ साहित्य पुलाउ संस्कृति धार्मिक छामुजीमा उले यो चाहिँ परिवेश धार्मिक किसिम है छायो त अभिव्यक्ति अन्त छामुजीमा तर झिउ सफु त पुलाउ यो कुमरु मखो दु तर उइटा चाहिँ झिसन चाहिँ छेलेमा फेचन उइटा चाहिँ थमा नालीमा फेचन अझ बुली सफु त झि अठै नास जो हुन्छ न जिथागा पुलाउ छ्या सफु त यो क्वेदु जी यो क्वे पुट्टु पुलासया वन्द सोया तर पुलाउ सफु त जी एकता नेवा आखना चुइता जुली कि एचंग अभ्यासमा जुले वन पनि मफे अवस्था जुल अले उखे चिगले थोदा नास जुले थोदा वो सफु जिन्जको मुंगा जिम बौ बाजी पिसा मुंगा लिंगा टाउ सफु त जे संरक्षण ते अले ठिटा थे संरक्षण जगैना जिन्जको संरक्षण ना थो जिमक्ट आ ठिटा चाहिँ छ्याउले देबले आ ठिटा संरक्षण लागि या घण्टा सजी रा चाहिँ बिचारले चाहिँ आशा सफुको थी प्रेम बहादुर कंसा का स्थापना दिवा तो अने बि दुसा चाहिँ ठिटा संरक्षण जी धेरै त्यो मति भया छैन नि छकजको मके सोकप्यक न्याक याना
어느 서프비아 타운에 된나 우프네 된 별냐라 나빠져거나 하나 서치매거디 서프도 언라나 에나자는 비블라 검사 좀 आत्मसन्तुष्टि도 वेकअपसँग इटा फुक अन्य संरचना बांग सफाइना स्क्यानिङना छपछुए फोटो खिचाइना आछि संशयमा लाछ किताब पिकिमा खाली फेसबुक अथिन्छ ल्यापटप आजको सोसाङको किसिम वेकअप अझ सुना चाहे जोसा इटा फोटोकपी बिग्न व्यवस्था यन्त्र दिदु एजो जुन चाहिँ आत्मसन्तुष्टिदु एजो जीव साहित्य नापालसे मरुमको दु तर छिता चाहिँ दमन यन्त्र छ खे देदु अझ उकिस्न राणा शासन ओसान छँदा नेवा भाषा खलापी नेवा भाषा चोपिन्त नेल जेल सुधा यही अवस्था होला हजुर एजुबले चाहिँ नि जीव साहित्य चाहिँ लिकु कारण गए ख तर एन उबले जमाने में सजग त्यस सुला सुला सा जेले चुना चुना सा उमसा साहित्य सृजना त कुली चित ठुकु तन ठुकु दु किन जीव साहित्य चाहिँ भन्ना चाहिँ अझ तजी जोदु ठौकने पनि युवक तन साहित्यकार त्यसन जितिन जितलेसना चौदु मरुमको ज्यान चौदु तर वातावरण छौ सफो चोल पिकामाल पिका न झिबा खर्च मरेको प्याउ मुक्त अब पिका नथे हानो बिक्री जिया याना बिया स्वे बना बिसा जु आजिस इना बियो शान्त न स्वेदी धुनला दासा छपुनी बिसा स्वे न स्वे म स्वेगा थ्या जन बानी चिरा दु थ्या बानी तंक्यो जन तस्का आवश्यक खाना गने छि साहित्य कार्यक्रमको छम छिगु जीवन छिगु नाका साथी चाहिँ स्काउट त्योपट्टि भूमिका न दरङ्गेदु सम बालामा मचा सम बालामा व्यक्ति जुइता चाहिँ साहित्य नाप्ना पाउँथो स्काउट जुठो खण्डो तो गुल्तक व्यवहारिक जुठे त्याका दिए स्काउट चाहिँ एकदम थो विश्वव्यापी संगठन ख हजुर स्काउट चाहिँ समुचे चरित्र निर्माण सेवा धर्म ख थियो छौ भावना याउ छौ चाहिँ अभिप्राय न चाहिँ स्काउट चले जे छौ ख हजुर तर छुरासा उद्देश्य बामलामको विश्व स्काउट हो नेपाल स्काउट हो हजुर तर ठिकै सञ्चालन याबले राजनीतिकरण जीव चाहिँ अन्न मटोटु हजुर हजुर एजुली चाहिँ गुली विकास जीमा मजु विकास त न्यानिवन त चाहिँ राजनीति थुइमा कथा या चाउँदो तर हरेक क्षेत्र चाहिँ राजनीति नै प्रभावित ज्या राजनीति ना राजनीति यो ज्ञान बिया विकास यास बालाउ ख तर राजनीति नाउ चाहिँ बामलाउ जको खाली ठ स्वार्थ पुर्याउ जको सुइ जुनि थोचन तस्क बामलाउ ख तर स्काउट उद्देश्य एकदमै बाला तो स्काउट प्रत्येक स्कुलले बिबले विद्यार्थी चाहिँ आचरण है उमे बानी व्यवहार है एकदम चेन्ज उ जम याउन थमायामा थमासेकमा सिकमा सेवायामा त्यो उनके भावना दु वो चाहिँ भावना तनिउ लागि न ठो स्काउट चाहिँ तस्का आवश्यकता तर थिटा चाहिँ विकास याटा चाहिँ थिटा राजनीति महसे विशुद्ध स्काउटिङ किसिम विकास या दुसा तस्का बालै नि त हजुर सफा छेचना सहल व्याकेको दुंग दुनिया खनि निकने या अति हे मन्दु तर जिको इ चाहिँ के महदु मला वेजिया दक्ले लिपा छिको छौ सिर्जना नेनेको इच्छा जुगो दिया सुन्ने कादी सफा छे बाखा छौ बाखा छि बाखा ज्यू ठो चाहिँ छौ छि बाखा ढामली तो शर्त देखादि छते ठीक था कन्डिसन हजुर होला अले ठो चाहिँ जीव परिवेश है थोड़ा भाषाय सम्बन्धित कया निश्चय हा अले कथो जी ठुक टम भने बा छि छुजेको चुइचो न दियो दिया याबले चुइचो न दि याबले फुर्सद है मरु ठुके चुइ उखेते दि उखे चुइ हाना उखेते दि कुइङ के टाइप याका दि फोटोकपी याका दि उखे बिया दि ठुके बिया दि ठुके छिटा छुदै रा ठुके न चितरे जु न चिकन तरे जु न छि चोलगा सुना बो हाना छि ठुलमा छि सफुट मुंगा टाउडु तया टे थामरो दराज फुको जा उखे चा हाना अखवार छवे वखि तुयाम प पचिना टे टाउडु ठे छ्याते टे सो छिक्रिने छिकान छि छेपिस बाजिया सो किताब टे सब दे द बाजी प्यान जुले सुंक अथि झुरा काज काय मिस्टर ब्याच छ जे जुनि बाजा छुसियोरगा गोक डारुकला जे न छि भोंजी छि या छरा छ छि जुइ त भ छको छ उखि छलगी लागि चाया हालिया एजुनि जी छेमथिया बरु बाजी बरु छिटो सफो छौ बनि कुठी बिया दिसा छिटा माबले वना सोसाजी करिपसा बोसाजी अले छिकबिन थाना थन सफाजी एएन दिस मजुला बा जी तौने त बाहिर छौ खलाहरगा चुनाउ
치체 야가자 주나디 마이피시나 주니 지비 푸고 삐아삐아오니 삐 버루 치쿠니 버슬 차우 버사 짜가 되서 뭐지라 버슬 주나디서 니와병아 암단나노 지 치치가 산터레 지 시마이프 차다 너지 알아 에저고 뭐고 치 파스피나 플라우 초 어카라 되는 지 뭐지라 봐 내가 범자 바지다 다이가 범자 천자 다텐통 가서고 강라다 토 어fu 토 서fu अखबार जाने छुयामा वजी याजी बिचाइन चुनाउदु बुलुजी जान ठिकै व्यवस्था या छन् धन्ना कामते छ पसति धाल उदा बालाय खजुल खगा पसन त नियापिङ आमदान नजुई अले पसतल कि छौनी मखु खनल हामली जी व्यापारी आबले धर्म सत्य सत्य जिउ ठुलटु ढगाजी मखु खलना नियापिङ लवन नेमाली एजिबले वो पाप जाने जी जको कुबि लागि छिमसन कुबि हो कमुआलगा वो फुको पाप जिहे कुबिगा छुयामा फुको जिहे या दुक्सी माउन जिहे दुक्सी तर जिउ छ सर्दु नि वो व्यापारी ना गुली जी लव ने उकी वो झबा लव वो झबा बच्ची साहित्य शिक्षा विकास वो समाज सेवा लगाया नि मजिउला ठुलिया हजुर जस्तालाई त्यस्तै दाइ थिए छिगु लिसा होला दक्ले लिपा टेलिभिजन सोयाचना दिप सकल सोकमी भाजु मेजुपी नापा चपाचे सोयाचना छितन्य नाचना दिप सकल सोकमी पिन्ता चाहिँ छुदियादी यी सकल सोमी पिन्ता जो ठय इनाबदु कि झिनेवा दक्षिण हवा झिनेवा एजुनी झिउ थ नेवा धिउ स्वाभिमान छु लिंक माला वो लिंक्यु ना निम्ति दक्षिण हवा झिस झिउ भा लिंक माला झिउ भा मनिमको सा झि नेवारका मान्छुनि भए अर्थ देमुको थु बक्ते दुर्गालाल श्रेष्ठ दाइयो छौ कविता नुमै थगु भाषा मन्त्र ढासा थो देश गए झिगुजी थगु देश परदेश जुइका मुयागु न सिगुजी ताठे उ व्यवस्था झिउ भाषा मन्त्र ढासा झिउ छु अधिकार मन्त्र झिउ मान्छुना छुजी वो सिनो बराबर जुल एजोन जन झिस थ भाषा मके माल थो भाषा मके लागि जाने झि थो पुलाङ पुस्ता जको समाजला आ नु पुस्ता कि जग अग्रसर जुसा जको मै झि का झि भौ झि म्या झि जिराजो झि किजा झि भौपी प्राय ना थो भा मल्या ढुङ्गल एजु उपी अग्रसर जुसा जको झि मस्ते सनलाई एजु नि दक्षिण पाजी सकल थङ्कने नु पुस्ता दाजु किजा तदा के कापी म्यापी छैपी छिपी थ्यापी पुस्ता झि थ्वे अनुरोधिया कि झिस मेमे भाषा न सेकेमा सिकेमा ठाउँ समाज झिन बुलेमा उलिमयाको झि एडजस्ट जिन मको तर दक्षिण पाछि थ भाषा मका जको अलमेय भाषा न सेकेन हुनु छाडा छ मस्ते त छौ भाषा खाली अंग्रेजी भाषा नेपाली भाषा जको सेना मगा कम से कम सोंग पेंगो भाषा ज सेकेमा छासा मचबले बुली व तौ भाषा सेकल ओ लिपा ठेंगो लेना छनि लिपा तरी जुइनुका उमेर ठेन्नुका सेके ढल्के वो सकुसा वो अस्थायी जुइ वो से वो भाषा यु जाने गुक्समा टोन वो क्या न फै मको एजुले मचाते त हे थो थय भाषा जको मको मेमे भाषा न सिंकेमा तर सिनेमा तर उके नाप नाप दक्षिण हापा झि थय भाषा छे छे झि मस्ते त थय भाषा लाकेमा लायमा अले जको मिस मेमे भाषा न लानोनी विकास यानुनी उके जाने सक्सित थय बिन्तिया थय करजोर जि अनुरोधिया कि सक्सिन थ थ मचा खाचा थ मस्ते त झि भए सिनेनु लाकेनु अले जको कति मेमे भएन सिनेनु लाकेनु थय हजुर सपासे छाया दिला नगा दुनिया थुली मसी खाउ देखा दिला उगिनी ती एकको सुबा देसना चना छिता हस्का छिता ने एकको सुबा